Kakit kaba haki jakasor. Deputy Commissioner Jangka West Karo Hills, Jagdish Chelani, hakasngi baar Plie ya kayo peninam Tura Industrial Fair kabalai sngi lenter, hamadan Jangka School Matchakul Gre LP School ha New Tura. Kani kayo peninam kabajulong manla usnem, Jangkani ka district, lapenlong da ka district Commerce but Industry Center Tura, ban aimen sim bat kantiu ya kinong sengkam la jong kani kathan, bat ban penyat yau ya kimar ki mata jong ki. Haba ai jing kren ha kani ka program, ujalani ulaong, ba ula sngo sho jing mut chibun ike jing tre shitom bat jing len ladi, bat ulaya ro ru ya ke nong tre jong ka DCIC, ha ka jing la ka jong ki ban penrung kerteng ya hajar lais pa ngut, ha ka PM Vishwa Karma Scheme ha kani ka district. Karibhoy District Sport